Jojolapa sokmi paspi ji Nabin Shakya ji thona chikpini unione Nabin Shakya podcast jona weduna thauchani jinapadi actor model Rabina Tuladhar thau wekanabe khana balaya guji Jojolapa Rabina Jojolapa ju dakle napa ji sokmi paspinta chau परिचय दिला Jojolapa sokmi bajume jupinta ji Rabina Tuladhar जी थो नेपाल भाषा खेल्ने चाहिँ थै त चाहिँ मोडल स्यान हजुर छम कलाकार दगा चाहिँ मसिके मास्तु हो त रबिना यो करियर गेना स्टार जुल अननिसे सूर्यमानी खान जु थो नेपाल भाषा खेले चाहिँ जे चाहिँ इमेज च्यानल प्रसारण जुया चंगु समय बजी दयु चाहिँ प्रोग्राममा चाहिँ जी इन्ट्रोजियन हो ख सुरेन्द्र मानन्दर जी वेक चाहिँ जिम पास आया काका ख हजुर अलु वे काका हिसाबमा अब स्कुल लाइफ रे चाहिँ थैटन टिभी वे मास्टर वइछौं हजुर अहिले वेक अप इन्टरनेट छम कलाकार माला छौं हजुर हो हिसाबमा चाहिँ अहिले थमेस चाहिँ टिभी वे हिसाबमा चाहिँ हजुर छ इच्छा पुरायो हिसाबमा चाहिँ इन्ट्री जुल ड्यामनका उली वर्ष जी अन्दाजी अबले जी उले चाहिँ सायद 10 क्लास जुइगा उले 10 क्लास ताले 15 16 एज अले उले जुइ हजुर वसा नपाला अयो जी सुनम्बर मर्नेला हजुर फर्स्ट एक्सपीरियन्स के जुल बडी चाहिँ खानु बनाला फर्स्ट एक्सपीरियन्स एकदमै रमाइलो का सुरेन काकाना एनाए जी थौ थन दुधका ड्याममा मला हजुर थौ जी थौ नेपाल भाषा सेक्टर रे थन्दु रिजन चाहिँ जी सुरेन काका त बियचना हजुर जी नचन दया सुरेन काका त चाहिँ छम कलाकार मल्छौ जी त चाहिँ थमेस छौ चाहिँ टिभी शो मास्टर विचौली अहिले उगे इन्ट्रियाना मला तर उले चाहिँ एकदम फन टाइप युज ग जुल जिमौ चाहिँ एक्टिङ या उसाना उनी थमेस टिभी शो अहिले थौ एक्टिङ न्याउ चुसाना मतलब मरु मला हजुर थै त टिभी वसा गाटा दै जग सोचका हजुर अनि वो चाहिँ आज मस्यु हिसाब जग रबिना त काउ ख कि अथवा ऑडिशन हटेला अय सुनमको अब म्याचा पे जुल पासिन जुल सौसौ एज जुल अहिले बाला छनका वा ढाला कजिन वे त मेदि त खन्ने त थमेस त टिभी शो त मलाई वो हिसाबमा चाहिँ जिउ धका चाहिँ जिन वना मलाई उले चाहिँ शनिबार टाइम पाइसु हिसाबमा जग उनी खका खास चाहिँ नापा चाहिँ दोबो ज्यातो रामको कि फ्री टाइम शनिबार अरु उनला चाहिँ खाजाना नै दै मलाई अहिले टाइम न पास होला फर्स्ट उनले चाहिँ छौ चाहिँ सोखी हिसाबमा वना लेपा चाहिँ अनुवन वना चाहिँ अब दोको मनु त नाप्ला त सर्कल नाप्ला त मना मनु त मसित अब हिसाबमा चाहिँ ए जी थन नेपाल भाषा बेमा नि वो चाहिँ नेपाल भाषा लागिन चिज छुयामा दै चाहिँ बल्ल अनने चाहिँ सोच जुझौ है अहिले चाहिँ अन चाहिँ मिस नेवाले न भाग गया 2007 का 2007 है मिस नेवाले जी बोती गया रबिना त सो क्वेशन या मासुल नक्तिन जस्तै तो छु नेपाल भाषा लागि छु या मासुल ठान्ने अबेला रबिना टिनेज दिनी माल थौको दिन छि मस्त यो को दुसो टिनेजर बे नि त चाहिँ एकदम ठोखेले वे मासु हो तर छु छौ प्रब्लम दाइ चाहिँ सस्टेन जु ठाको खनि जो उके बारेपट्टि चाहिँ खाना बलायाना जु सस्टेन जु त चाहिँ आयु रिसेन्टली खला माछा चाहिँ दक्को टोटा चाहिँ वे मट्यो नि मलाई तर आथो टाइम चेन्ज जो मबले चाहिँ ठोकेन इन्कम या फु अहिले नाप नाना कमाया फु रह्यो चाहिँ ख जे त्याको छना गा चाहिँ हजुर जो आ नाच मिस नेवायु न बडी खलन छ मलाई छ उके बडी छ खान इमेज च्यानलले वना इमेज च्यानलले मनु त मसिला अहिले मसिल उब्लेला चाहिँ मचाइ तिनी मला अहिले अयो छुन मसु हिसाबमा चाहिँ नर्मली चाहिँ थ त टिभी वे हिसाबमा चाहिँ इमेज च्यानलले वना अहिले अनुभवमा चाहिँ ए थोरै चाहिँ नेपाल भाषा चाहिँ छिन छौ चाहिँ आबद्ध जीमा नेपाल भाषा खेले चाहिँ छिसन छुयामा दगा चाहिँ जे चाहिँ मनु त मसुसु नाप्लाला फिल ज्या होला लिपा अहिले मिस नेवा 2007 यो अडिसन लागि चाहिँ इन्टरभ्यू न जुए चाउँदु अहिले थै त वना अहिले अडिसन जुल अडिसन ने पास जुइमा खुजिरहेका बिचारेन अडिसन जी सेलेक्सन न जुल एकसे चान्चु ने जी टप 40 ले चाहिँ जी चाहिँ टप 40 अडिसन ने चाहिँ जी सेलेक्सन जुल मलाई 2007 हजुर अहिले सेलेक्सन जुल अहिले अनुना झन् मनु त तर पिमन त मसुसु वना जी अहिले राजभाइ सुवाल सदु वेना एकदमै नाजामा अलु वेक न गुली जी ख चाहिँ जी सिका कया अहिले ए मको आ वे मा द हिसाबमा चाहिँ जिया जी मोडलिङ नै हैन मनला तर मोडलिङ एबले चाहिँ रामबो जुल थमेसा पुना जोंगो चाहिँ ड्रेस अप जुल मला वो ड्रेस अप हिसाबमा चाहिँ मखु कि नेपाल भाषा चाहिँ थौ चाहिँ संस्कृति लागि थौ भाषा लागि चाहिँ छुया माने दगा चाहिँ अहिले
अनतिर चाहिँ बल्ल चाहिँ चाका चुनाका बुद्धि होला ध्यामलका यसो रविनाको खन्यन्सेपले चाहिँ रविना चाहिँ ग्ल्यामर फिल सानो थमेसन थयो मा भ्या माना उके लागि छु याउ चाहिँ इच्छा खनि ऊ इच्छा चाहिँ मनोतै सङ्गति यहाँ समाज नापा सङ्गति यहाँ अहिले बोलन त ज्याउँ पनि इच्छा खगा हो चाहिँ अहिले थो मिस नेवा वो न्योया समय बजी मिटिङ हो खनि समय बजी याना चाहिँ थै त गुली बुस्टर समय बजिनला एकदमै याउदु जित उयोलाई सुरन काकै गुणलाई जी लोमङ्के मफो लोमङ्के फैन मको लोमङ्के न मजु वो चाहिँ जिउ मलाई तर आज चाहिँ समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ अब थमेसन बुस्ट एना इङ्केमा हुने चाहिँ अपग्रेड एना इङ्केमा हुने चाहिँ वे लपु जिया चुनाका जी चाहिँ यति चाहिँ केही पनि त आस्विटो न छिटो मिस्ने वा जुमा छ होइन वो बुस्ट आएर चाहिँ छुनो छु एक्टिभिटी लगेज छ उके एकदम हेल्प जी अब डेफिनेटली जुइको हो चाहिँ थो क्षेत्र बेटा रोल मोडल चाहिँ नि यो सुन्दोला जो चाहिँ रोल मोडल धरा चाहिँ हिस्ला दिदी दु राजमती ए हजुर हजुर वे त सोएन जे न थै राजमती थिएँ मलाई हिस्ला दिदी थिएँ जुई दशा जिउ मन्त्री जित वो हिसाबमा कासा जिउ द हिसाबमा चाहिँ थथमेसा चाहिँ न्यने कि मास्तु हो तमे बजी चाहिँ छु क्यारेक्टर जुला छु ओके चाहिँ अलराउन्डरका पासपी मलाई स्टोरी अनुसारको जो चाहिँ थोरै रोल राख्दैमको हजुर बिचे टाकुन टुकुन मिट्यो खाने चाहिँ उके चाहिँ एकदम कन्टिन्युली मखो कि टाइम थैको टाइम हिसाबमा थै त गुब्ले लाओ हिसाब हुनुले वो क्यारेक्टर चाहिँ अहिले काकाना चोइदिए चाहिँ जु चाहिँ अहिले अन द स्पट जब हुनु ख जो रोल लगा चाहिँ स्पेसल चाहिँ थोरै रोल चाहिँ मरुका उके चाहिँ एक्सपिरियन्स गुली वर्ष त वन दत्तजी 15 16 17 वर्ष दादाजी छु एक मेमोरेबल मोमेन्ट छु याद होला मेमोरेबल एभ्री टाइम मेमोरेबलै खला अन्जमा ग्रुप अन्जमा दको टीम दुने इन्भाइरोमेन्ट ने आतकन जे लोमंगी फेमका वो टाइप ऐसा थौ चाहिँ आ चाहिँ सोपै बास्नु लागि सा रविना त चाहिँ एक लुमोसे हो जी तो खालन जोमले ट्र्याक्टर लुमोसे हो अटेसो इन्सिडेन्ट ओइलो कुल्ली दो मला ऐसा छौ सो बनी हो समय बजी प्लेन बनी ठंग न शूटिङ एमा बनी ठंग शूटिङ ए प्लेन तर वो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कता छ चाहिँ जिम फ्यामिली नापै दु चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट फिल चाहिँ जुइको छ अल वो चाहिँ एकदम मेमोरेबल ख एटलिस्ट थमै चीज प्रिपरेसन जिममा रायो छु ट्याउडुला अभियसली प्रिपरेसन धका चाहिँ टाइम टेबल चाहिँ एकदम म्यानेज यहाँ हो गए मलाई शूटिङ दिन टाइममा चाहिँ 10 to 6 या 10 बजे भने 4 बजे 5 बजे जुइमको अल थमेसा चाहिँ टाइम कया चाहिँ थमेसा चाहिँ जो एडजस्ट चाहिँ यामा दै थे लगेज होगा जिता चाहिँ थोके चाहिँ ठुले ढिबा वे थो टाइम जुइ मलाई ठुले त जु प्याकअप जि दै चाहिँ माइन जुइमको थैटा चाहिँ टाइम अनुसार एकदम म्यानेजमेन्ट यामा थमेसा जिम्मेवारी काम गो चाहिँ वो चाहिँ भरपुर निभे यामा मालो उके लागि चाहिँ अफिस थे 10 to 5 एरा जुइमको गबले 10 बजे लाउनु चच्छिनु जुइको ओला थयो छु इन्सिडेन्ट अटे याद भयो मरु जस्तै रिसेन्टली चाहिँ मरला अझ छु फनी मोमेन्ट शूटिङ आन्छौँले छु फनी मोमेन्ट अटे म शूटिङ एप्ले अठेका जे खाजा नेउ टाइम चाहिँ शूटिङ जे चौँदै या शूटिङ मसियो तले जे खाजा ने अठायो जिउ चाहिँ अब उलेला मजा तिनै नि छ अहिले गुले शूटिङ सिरै आजको मेच्योर जुल शूटिङ नेउ ढेउला लिपा नसा जिउ साला थौ जिम्मेवारी थौ क्यारेक्टर चाहिँ बीमा ढेउ खजु उसले चाहिँ खालि नेउ जको छु शूटिङ सिरै म पनि ज्याम मसिरहने नेउ उनी अठायो छु अहिले काका न बोबी एकदम शूटिङ स्पटै बोबीको छु जो आज का जिउ पनि नाप्लाओ छि नापा चुने मोदुसा कभर सङ जुल होला हजुर उके बारे बति खन बलाएर नि नापा चुने मोदुसा द यो कभर सङ कथो चाहिँ त्यो चाहिँ सिङ्गर चाहिँ हान्छी जुजुकाजी रञ्जित कारज्यू ख वेको चाहिँ ओरिजिनल सिङ्गर ख वे कारण चाहिँ थोमे चाहिँ 50 वर्ष न्यो हाला दिउमे मलाई थो चाहिँ आफ्नो कोरोना टाइममा चाहिँ गीत कम्पिटिसन जुल ओको हिसाबमा चाहिँ थो राजीव दाइ न चाहिँ ट्याका दिउ ए हजुर राजीव दाइ चाहिँ वो कन्टेस्ट विनर जुल हजुर अहिले वेको लागि चाहिँ ठो चाहिँ छौ पुरस्कार छौ गिफ्ट भ्यू का वेकन ट्याका दिउली चाहिँ छौ गिफ्ट हिसाबमा चाहिँ कभर सङ ढका चाहिँ सो मे चाहिँ जिम्सा बिखानौ खका गेस रेस्पोन्स आतक एकदम बाला मला वो ठोको चाहिँ जिम्सा थो भिडियोले जिम्सा चाहिँ बुस्ट यानौ मरु जेन्युइन भिडियो mana फोन कॉल से ना मैसेज है ना एकदम बालो पॉजिटिव रेस्पॉन्स हो जाऊँ तो गाजू जो तुके हीरो सोचला किशोर चिपालू जी किशोर चिपालू जी वो चीज़ होगा वाला चिकबिनो ने एक स्वेब लेना एकदम इम्प्रेसिव है डोला है उन्हें सब दर्शन दे नापलाबले
저거 미우티아나 저거 스웨디선 달죠. 이거 스웨브레나 필러 एकदम बालाको खण्ड छ हजुर so मेसको मनिन्देन छौ छुराको केमिस्ट्री राहो कि मलाई वो चाहिँ एकदम बाला है असेका किशोरजी चाहिँ नापानी से पास जुल ए हजुर नापानी से मतलब 4 वर्ष दत्त जीबी नाप्लाउ छन्तजीको माया मधोलाल जीबी नाप्लाउ टिम थु पहिला न पहिला दर्शन दाई जी समय बजे उन्नुगा लिपा चाहिँ अपग्रेड जो टाइम चाहिँ दर्शन दाई नाप्ला त मलाई दर्शन दाई टिम हजुर दर्शन दाई दी रोजन शाक्य जी दु हजुर हले मनोज दाई राजन जीबिन जीबी दुका उले चाहिँ वो टीम है ना जी अब तो जो फता था में से वो कोई टीम है जी छौ अब तो जो तथा मला वो हिसाब था में से आज छौ गौरव में ताना चुनागा तो के एक प्रोज वो कौन स्टाइल में सर तो से म्यूजिक वीडियो से दर्शन थाई कॉन्सेप्ट में देखा दी उस मला तो मैं ये निबले पहला था में से एकदम डूबे जियो एकदम सैड टाइप अरे या मको रासा ना एकदम फील से वही टाइप ही खादिंगे जो अब के माते हाना किशोर ना अयो क्यारेक्टर जुल उइका न चाहिँ अब जे सुटिङ सुटिङ स्पट जको मको नर्मल टाइप हैन जे एकदमै फर्मल खजु अपासको हाउ हुन मजु वो हिसाब न वेकन अब जाइबले न एकदम कंफर्टेबल दुगा दिपानी से पटिजा ठुके सुधार आसे जो अटेनो छु कमेन्ट ओडोला सुधार यामा रे मतलब टेक्निकल हिसाब चाहिँ खवइ छौं दु वो बाइक मेउ चाहिँ अपासको बामला कमेन्ट चाहिँ आतको जे मन्या नानीका फोन कॉल्स वाला मैसेज वाला कमेंट तो वैसा होंदो तरह तक वो चाहिए कमी कमजोरी चाहिए वो टेक्निकल पार्ट है जगह खाना जिन तो आता कर चाहिए रामरे वैसा वो जिम्सो ना आतो नियम लेला एकदम में बानवे में खाला हाँ ना दर्शन दाई ना है दिला मतलब ओके लगे दर्शन दाई वो होल टीम दा एकदम थैंक यू सो मच मैं उस शूटिंग के दौरान अटे छू इंसिडेंट अटे छू डोला जिनको ना जस्ट चाहे से दर्शन दाई ना छू सुईबले बिकन चाहिँ वो पहिरो वो हो कि छुनो टैटो खाना फेसबुक है मलाई अटे छु जुडो थो मे चाहिँ सुटिङ लागि न एकदम पोस्टपोन जुएचौँका वो जब जिसा चाहिँ थो सुटिङ या हुने मे नका दासाने चाहिँ गुले छुमिले मजला मलाई जुजु वना चाउँदो लास्ट टाइम चाहिँ कन्या कोही वासा आधी बेरी जे वासा चाहिँ जिसा थो सुटिङ या भनेका चाहिँ फ्राइडे कन्फर्म जुजो उनोले चाहिँ अन साखो उनोले पहिरो हुन्छ न त्यहाँ वन ढुङ्गा कि उने ढुङ्गा ए हजुर बिचेले ठाउँले पहिरो वे ढुङ्गा का आज खत्तम जुलका आठो त को प्लान हैन उन्नुको चीज जुये मखत हेर्छे जुल तर अन द स्पॉट है ना बस पियौले डोजर वाला डोजर चाहिँ एक नटेन बिला स्पोर्ट चेन्ज या माउला मजिला वो चाहिँ आज थो हिसाबमा चाहिँ थो मेले चाहिँ गुली स्ट्रगल या न छौ भगवान कृपा न दुथे चौका जिता चाहिँ छाने जिना छ न दया गोली पोस्टपोन जुजौँ वन सुटिङ जु टाइम तक न अयो पहिरो वया ब्लग जुल मलाई ऐसा न जिम्स चाहिँ वो दिने छौँ सुटिङ यादहरू चाहिँ कम्प्लिटली होइन वया गोली दिन लगे जुल त अथवा सुटिङ दिनमा छनै छिरेको हजुर पहिरो वया न भरि चाहिँ इफेक्ट जुइटौ लान न प्रिमियर न अठे जुल हजुर ए प्रिमियर जुइटौ हजुर ए पास सरे जुटे मलाई मको अहिले वो सुटिङ जुल बल तल सुटिङ हैन सुटिङ हैन वाला वा एकछिन रेस्ट आमाल अनि हान लेपा 4-5 बजे एकदम घाम लगे जुल घाम लगे जुलेन वो लाइटिङ मिले मजला ओकेन रोके आमाल जुजो बने सिन जुल छ अहिले दुःख एना चाहिँ दिमसा थो म्युजिक भिडियो देखा लास्ट डे वया चाहिँ कमेन्ट चाहिँ भरि चाहिँ टाइम टेबल चाहिँ वो सुते वो बनी मिले मजला त खनिएन आमाल वो चाहिँ जिम्सा इग्नोरै हैन खाता न जिम्साला जमोल प्रकृति नियमला जमोल हाते मोरो चीज ख मला वाला टाइम अनुसार जिम्सा फक्को यानो ख हजुर अहिले वो बाइक न प्रिमियर सुटिङ सिराला प्रिमियर लागि डेट फिक्स जुल हजुर अहिले फिक्स जुले न गुले चाहिँ संविधान यो चाहिँ छु प्रब्लम दाला गुले छु बन्द दाला हजुर अहिले अब बन्द जुले पोस्टपोन जुजौँ भनेका लास्ट टाइम चाहिँ 12 गते चाहिँ नेठेन सा या हुने 12 गते हजुर नेठेन सा या मा लिबाके मजिल हजुर दही ख हिसाबमा चाहिँ कारका तको फिक्स जुल 12 गते न झन् घनघोर भाउ हजुर वो चाहिँ थो आत्तकै चाहिँ जर्नीले चाहिँ थो छन् नाप्पचुने मधुसायो मे चाहिँ हुब्ले लो मनी मखो चीजका वो चाहिँ जिम्सा प्लानिङ सुटिङ या प्लानिङ निसेको या तो प्रिमियर तक न ओली स्ट्रगल जिम्सा चाहिँ या माला आ जुन थो रिजल्ट होइसो हुँदैन हजुर ओके थयो मनला ओकेला एकदम सेटिस्फाइड एकदम सेटिस्फाइड वो म जिम त ये म यो पि मनते छ न मला थो मेन्याना चाहिँ एप्रिशिएट खुलिएन म राजा आज
एमसा या एप्रिसिएट चाहिँ जिम्स चाहिँ न्याना वे चाहिँ म चाहिँ सक्सेस खमा फाइनल आउटपुट छ है अब स्वयं गा चाहिँ ठुमो चाहिँ उमो चाहिँ कम्प्लेन चाहिँ यो क्वेसन या छ तर उके ल्युने स्टोरी स्वेबले चाहिँ आमालाई मिल्न छु बजेटे काइम हो उके बावजुद न चाहिँ या प्रोड्युसर डिरेक्टर हुन्छ 100% बिहा हुन्छ हुँदै मलाई उही झिउ नेपाल भाषा चाहिँ जितापति चाहिँ मन दुखेछु कारण चाहिँ मेपसँग थौ प्रोजेक्ट यहाँ मेप्नु प्रोजेक्ट यही पिन्छ चाहिँ बजार चाहिँ खुट्टा ताने चाहिँ दुखाने बाला साने यहाँ कोही बाला प्रोजेक्ट प्याउ सा चाहिँ थमिस्या सु प्रोजेक्ट एकदम बाला हुँदो चाहिँ आउटपुट एकदम बाला हुँदो तर चाहिँ एकदम बाला ध्या चाहिँ भाउ चाहिँ खन्यानाका अप्रिसिएट या भटी चाहिँ यसकी चाहिँ दुई चाहिँ दुखा यहाँ कोही बाला सा मन थौ मन स्यो कि एकदम बाला प्याउ हुँदो झिन उली या त स जुधै थौ मने दु मलाई तर पिनी पिकाइले चाहिँ छौन छौ चाहिँ क्रिटिसाइज चाहिँ यही क्रिटिसाइज चाहिँ म जिएको भटी चाहिँ फिलन स्वेबले जिन खासेला ठोफिले नुमै तिनी मलाई जिएको स्वेबले चाहिँ जस्तै बालाना टाइमको बामलाना टाइमको पनि यो ढोनी छ मलाई छु छौला टाइम हाल्ने जी रबिने ठो सोया छु कमजोरी दुखी बाला टाल्ला हो कमजोरी दुसै लिपा सुधारे मलाई बाला छ अझ बालाको पनि अटे दैने मौनता दु मलाई उस मौनताले नै गरे आछ चाहिँ मेपी मनाउँछ चाहिँ बालामा रह्यो चाहिँ सोच मरु छ चाहे थोय याना चाहिँ चिसा बच्चा मार्केट क्या म फुथे छ आज पिनपिने सोबले चाहिँ साउथ यो न गुली एप्रिसिएट दुम छ मलाई थौ लोकल मन्तेर गयौँ पुस्याना इन्हान्स याना चाहिँ जो चाहिँ छोइजाउँ दु झिउ नेपाल भाषा न चाहिँ थो समूह चाहिँ कम दुसान उसले एप्रिसिएट एडलाउ चाहिँ अभियसली न बाला नहुने रह्यो चाहिँ दिताको सोनाका कन्टेन्ट सोसँग झिउ कला संस्कृति वे इदगिदे चोना छिसो स्टोरी दुख्छ नै योको दु खाना झिउ एक्सपिरियन्स छिसे चुइपि सोसान एक्सप्रेस दुपि योको दुनी तर फुको मिलेजुया अथवा छोए हिसाबले चाहिँ भटी चाहिँ वन मफै सुन्थे छ होला एकता भसा एकता भटी चाहिँ वो लाइकिङ दुथे छाने उके न छिसा झि दको नेवामी पिन चाहिँ थमेस चाहिँ इम त ग्रुपिङ याना चाहिँ हजुर छन या झिन या झि चाहिँ साउथ पिन्छ इन्डियन पिन्छ इन्डियन पिन्छ या फुसा मलाई मेपी मन्तेस या फुसा झिसन छा या मफु खाते मालो या नहुने मलाई छन थाहा हुने झिन थाहा हुने त्यो हिसाब सोच दर्ला डेफिनेटली न कने दिने चाहिँ तो मेउ ज्यातोटा अफिस तोटा प्रोजेक्ट होता चाहिँ थौ नेपाल भाषा यो लागि चाहिँ जो नेपाल भाषा जे वे नि दा चाहिँ फैका रबिना आछि सुरेन्दै टाइपले भटी सुनाउ पुस्ता जुल मलाई नु पुस्ता पिना पनि जानु नि नु पुस्ता नाप लगा चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ विश्वास बजाचार्य हजुर दर्शन दाइ नाप जे याद हुन न्यूज वो प्रोजेक्ट याद हुन वेका नाप सर्ट मुभी इन्द्रायणी याद हुन अनि मेउ चाहिँ छन्तजीको माया मधुला मलाई छुजुल र न दर्शन दाइ टिम यहाँ नौख अलि बाहेको चाहिँ विश्वास बजाचार्य नाप उकन्तिन प्रिमियर जुल नखत्या धाउ चाहिँ सर्ट मुभी दु उके न जी आबद्ध तुगा अनि झि सुरेन दाइ नाप ज्यानोबले वा झि दर्शन दाइ नाप ज्यानोबले छुपाले वेला एकदम आकाश जमिने पा जे दै नै नाच न सुरेन दाइ नाप ज्याबले चाहिँ छौ चाहिँ अनवन नल खाजा नल थौ छोए रेस्पोन्सिबिलिटी मरु नल वन टिभी वाला सिरियल उलिन दुख स्क्रिप्ट दयो छुनामहरु वर्कशप दयो छुनामहरु प्लानिङ दयो छुनामहरु छ तर उके मतलब चाहिँ सुरेन दाइ त चाहिँ बामला धात मफु सान नाप यो टेक्निक न अयो खनिसा आज इनान जो वन टेक्नोलोजी नयाँ नयाँ होला मला ओ हिसाब चाहिँ बने माला बने मन्तला बनातौ न दु वे सेक्टरे वो हिसाब चाहिँ आपे चाहिँ डाइरेक्टर त बोल्नु न दु क्वालिफाइड नि होला क्वालिफाइड होला अलि वो माइन्ड चाहिँ इन्हान्स दुपिन जुल मलाई नयाँ नयाँ यामा टेक्नोलोजी युज याना यही पिन जुल वन खजुला नाप नापे चाहिँ थौ चाहिँ एक्सपिरियन्स हिसाबमा चाहिँ या जुल आए पनि डाइरेक्टर चाहिँ टेक्निकल सामानै जना उयो बिला छु जब टेक्निकल सामान जना होला अभियसली न ओकेला प्लस पोइन्ट लिएको दैने कन्सेप्ट न ढुनी आज छान यनु हसे उकनो चाहिँ चिपको निलो न चाहिँ यो बन मनो सलिना न पकाइले हजुर मनो चाहिँ छोटाले चाहिँ चिपको निलो यानोले चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ वे गर्न चाहिँ नेपाल भाषा खेले स्टोरी बोर्ड खनो हजुर नेपाली चाहिँ दुखनी वो कम्पलसरी खनी मलाई तर छिउ नेवा खेले चाहिँ फर्स्ट टाइम खनो ताबले अनि पनाबे टाइममा चाहिँ धाइने चाहिँ एक्सपिरियन्स हिसाबमा का
ब्ल्याङ्क माइना हुने हुन्छ माइने छुन दाइमा ब्ल्याङ्क वन मेकअप हेर्न का छौँपट्टि थोडा हुने धाला धाला सिराला खाजा नाला उसले तो सिराला उसले सुटिङ सिराइ ऊ छेउने रहेछको जुला उल्जको जुला आयो चाहिँ पहिल्यैदेखि चाहिँ होमवर्क भिजो छौँ चाहिँ क्यारेक्टर थोक पहिला क्यारेक्टर चाहिँ जो बिचारे चाहिँ 1-1.5 महिना है जिम त क्यारेक्टर बिट अब क्यारेक्टर चाहिँ थमेसे चाहिँ डुबियामा होगा अहिले उके चाहिँ थौ क्यारेक्टर चाहिँ थ त किन ढाले या हो मलाई वो हिसाब वो निसे कया उसको स्क्रिप्ट निसे कया अहिले गुपट्टि लोकेसन था चुना गु पोजिसन था हमेशा चुना चाहिँ एक्ट हो पुरा होमवर्क पहिला दैका प्रिपरेसन यहाँ त मजा टाइम एकदम टाइम दैका हजुर वो हिसाब था हमेशा चाहिँ वो क्यारेक्टर त गुली त जीवन त बिउ ख मलाई गुली चाहिँ उता चाहिँ या फै ख दैका या हमेशा न जाया त चाहिँ अन पुइजोला नि जुवा नाच हिस्ला दिदियो खलान दिला मलाई वेकन अब जाया खन वेकन अब ज्याला मजो नै तर हरेक प्रोग्राममै चाहिँ वेकन अब चाहिँ नाप्लाई मला वेकन न बालो रेस्पोन्स आतक न बियादी अहिले वेक त नाप्लाले चाहिँ छिचैं जु आइडल डाटा हैन दाया मको छौन बाला जिबेला पुलान्जुला छौन बाला दको छौन परे सोया दागा दैदे अहिले हरेक प्रिमियर न नाप्ला हजुर जिमसँग सदिपले न जाइदिए मला नापान फिल्मे सोया चाहिँ गुली एकदम तरौँ लगा आइडल माने चुनाउ ख मला तर रियल न उले खनेका उइक चाहिँ एकदम घमण्डी न मरो एकदम नेचुरल एकदम बाला टिपी गुली बाला रियलले झन् उलिसिया बाला झन् बाला वेल एटलिस्ट उली ढ्यामा देउछो एटलिस्ट थ यो कि सुन दुसा मानस एक्ट्रेस जुमा छम कलाकार त ढाइबिल ल्याउ एकदम मोटिभेट जु भनि छ हजुर अहिले रबिना नापे यो सु इन्सिडेन्ट जुरुला सु वया छु एकदमै बालौ छङटाओ आतकला मको मला छम पासादु अहिले छम पासादु फ्यानला मको मला अहिले वेक चाहिँ नापा 4-5 वर्ष निसे चाहिँ जिता चाहिँ फलो एन्जो खानेको आजलाई नेपाल भाषालाई अपासका न्याउलिन म्युजिक भिडियो या सर्ट मुभी न्याउलिन जिम्मोना सानो थौ क्यारेक्टर सोयाजको उनी याना जी आज मलाई अहिले एजुया चाहिँ थमेसा चाहिँ एकदम माहिर ख जी बाला जी एकदम ठुके चाहिँ वरिष्ठ मान्छे ख लगा चाहिँ जी म ताका मचना टाइममा चाहिँ छम पासाना चाहिँ फलो एन्जो खाने जी त जी मस्यु मलाई अहिले वो पासाना चाहिँ पिने उना चाहिँ छौ प्रोग्रामै प्रिमियर प्रोग्रामै चाहिँ रबिना धाम सु लगा धाउले चाहिँ वो रबिना धाम ला सिको घमण्डी मिसाको खानेका बोला बामलाम मिसाम बालामपट्टि मुखो खा दयु ख चाहिँ जुल्हे अहिले वो पासाना चाहिँ जिता सोबले चाहिँ जिहाना सुइना प चाहिँ अपासको घुलमिल नम्बरहरू मलाई अहिले जिता सोबले चाहिँ घमण्डी थिएँ चौका थिएँ जुल हजुर अहिले 4-5 वर्ष वेकन जिता चाहिँ नयाँ मौका अहिले फ्रेन्ड्स रिक्वेस्ट न जिता छोइबिल थिएँ वेकन तर जिता कथा घमण्डी मको कि जिता चाहिँ कम पासमी तर 12 पिपासमा यो हजुर जिता चाहिँ क्वान्टिटी मको क्वालिटी पासमी यो का अहिले वो हिसाबमा चाहिँ मोमोसु टाइप जुल मलाई अहिले वेको फ्रेन्ड्स रिक्वेस्ट चाहिँ स्वीकार मैना कि अहिले वेकन चाहिँ खगा रबिना चाहिँ घुमण्डी खलेर त्यागा चुन थाइन्छ ओपन तिनी छौ प्रिमियर चाहिँ वेकन जिता चाहिँ इन्भिटेसन छोइदिला मलाई अनि चाहिँ कारणवश उन्मखन अहिले मेसेज चाहिँ खन्जुला अहिले मेसेज खन्जुले बल्ल वेक चाहिँ एकदम नापाने चाहिँ फलाइन्छौँ खानेका जिता चाहिँ नआजको मफु ख मलाई अहिले अहिले 5 मिनट दुखाने धेरै जिता चाहिँ आताएको सुनाएन हो चाहिँ फ्यानलाई मको एकदम वेल विसर ढ्याउला एकदम मिलेजुमा पासा ढ्याउला एकदम मिलेजुम मनु ढ्याउला अथेन दुखाने रहेको ताएको छ रबिना थमेस त मसिकी मासु होसा जी चाहिँ अथेका एकदम जी वेल विसर न मको एकदम जी ट्यालेन्टेड न मको जी एकदम नर्मल मनु ख मलाई जिता चाहिँ नर्मली जुया चुने यो का एकदम थो सेक्टर न वयान एकदमै जिता थिए मफेको चाहिँ जी थाहा नहुने मासु जो मन त्यही थो सरकरे चुना थो सरकले दुनेन त चुना चाहिँ थमेसे चाहिँ जाय याके मास्तु हो का हजुर हामीले थयो चकर छौ सर्कल दिएका सकेसम्म थयो ज्या किन्यो ख अब बाइक चाहिँ तडक भडक म हजुर त एकदम सिम्पल सर्कलले चुना हजुर थोए धरती चुनमा झी मलाई धरती त उनी मजे दै चाहिँ जुन सोच ख का रबिना त चाहिँ ठोठासे दग ठिकै त सुना हेल्प आऊ ओयो छु ना क्यामा मको सुना हेल्प आऊ दै छैन थो सेक्टर चाहिँ जी दै नै थौ जी थौए बलबुद्धि जाका वया थन त ग अहिले तर थो लयो बिचे चाहिँ एकदमै यो कुमाउनु त दो गुमेसा चाहिँ छ या फु छ या मा
लगा चाहिँ जिता चाहिँ हप आबियासन थोरै हिसाब चाहिँ दर्शन दाई दु रोजन दाई दु अहिले मनोज दाई राजन नै छ याफु छ यामा नि दाई उजे दाई दु अहिले नतिनी पास जुमा योगन साक्यो जु दु एकन एकदम हप आबियाछ दु मलाई गो ख चाहिँ जिता चाहिँ या मफु चिज न यामा छ याफु छ हु लगा चाहिँ हप आबिउनि चाहिँ आतको थाहा वेस नागा नापचुने मधुसा लिबा चाहिँ झिसौ छु जाइन जनुदु रिसेन्टली चाहिँ मरु त आथो सुन्थे दुंगा चाहिँ छौ प्रोजेक्ट लागि दु हजुर अझै चाहिँ हान चाहिँ प्रोजेक्ट या हुनका चाहिँ दक्कुले चाहिँ हरेक टाइमिङ या हरेक मेले चाहिँ उनी न अभ्यासको इच्छा चाहिँ मरु रबिना चाहिँ फ्युचर चाहिँ गयौं क्यारेक्टर अप्रोच आछ जो अथवा गयौं टाइप यो स्टोरी भिटमास ठोक चाहिँ जिता डाइरेक्टर पिन्छ चाहिँ अभियसली रिपिटेडली नेना चुङ ख छन् त चाहिँ गयो क्यारेक्टर यो हजुर गयो चाहिँ सर्ट मुभी या गयो चाहिँ म्युजिक भिडियो चाहिँ एप्रोचहरूलाई छ यही लगा चाहिँ जिता चाहिँ नेना दिउ क्वेसन ख हजुर स्पेसली जिता थोरै क्यारेक्टर त हिजो जिता मरु त तर मे बालामा ल कन्सेप्ट बालामा ल अहिले वो स्टोरी बिल्ला चाहिँ जिता यो उपरि क्यारेक्टर चाहिँ जी उनीमा होगी वो क्यारेक्टर चाहिँ जिता भ्यू क्यारेक्टर चाहिँ जी ढाले या फु हिसाबमा चाहिँ जिता उनी मास्तो क्वान्टिटी चाहिँ क्वालिटी ढाल्ने हजुर ल खास उके निनो ख तर क्वालिटी न थै रवि नै गुली दता एक्सपिरियन्स त त्यो 15-16 वर्ष पहिला 15-16 वर्ष भित्रला यो कम्युनिकेसन ताल्छ नि रविना चाहिँ ठो क्यारेक्टर चाहिँ छन् त सिकन लो अनि क्यारेक्टर मन त्यसमा धाइबला जिता चाहिँ एकदम सिरियसनेस चाहिँ सिरियस क्यारेक्टर हजुर हजुर उन नापचुने मोदो साले न पति ट्रेजेडी सँगै जुल हजुर वन ट्रेजेडी सङ जुल अहिले अयो ट्रेजेडी सङ सोले खला मन त्यसमा जिता चाहिँ ट्रेजेडी छन् त लो नि दै हिसाबमा चाहिँ जिता कया छु न दै मतलब आना गोपटी याउ प्रोजेक्ट वसा न सिरियस टाइप या ट्रेजेडी या ख्वेउ टाइप जुला चाहिँ रविना र नुवन के नै दै जुल तर वो चाहिँ पक्कै पनि मलाई क्यारेक्टर वाइज चाहिँ जिता लो क्यारेक्टर जुल जी चाहिँ कमेडी नै याना जी खना खया मलाई जी बिहान हुलुया कलाकार जुला चाहिँ जी थोरै क्यारेक्टर या थो बाइक जी या मको लगा जी म हेना कन्टेन्ट बालामा हजुर कन्टेन्ट बालामा जिता सुट जुलाउ जे चाहिँ चुलबुले न याना सिरियस न याना ट्रेजेडी न याना लभ स्टोरी न याना त गयो याना नापा समयपछि टाइम यसलाई चाहिँ खास कमेडी जुको ख मलाई यो चाहिँ क्यारेक्टर तका चाहिँ एकदम थमेसा चाहिँ निभेया माउ चिज न मको हो न जस्ट इन्टरटेनमेन्ट हिसाबमा चाहिँ कमेडी हिसाबमा चाहिँ यहाँ नख त्यो नेवा खेले चाहिँ बडी सस्टेन ठाको ताल रबिना मलाई हजुर म्यु छु जान्छु नडोला अभियसली नै नाच जी दया मलाई नेपाल भाषा सेक्रेटरी चाहिँ नेपाल भाषा लागि जक या ज्यायाना चाहिँ थर्ड सस्टेन या चाहिँ थाकु पार्ट टाइम ज्या चाहिँ यामा या चाहिँ ज्यायाना चाहिँ पार्ट टाइम चाहिँ थो सेक्रेटरी वेमा मलाई तर चाहिँ थोरै चाहिँ झिसा चाहिँ प्रोत्साहन बिब्यौँ पार्ट टाइम जब जुसा मतलब थोरै बुस्ट या इङ्कला चाहिँ अभियसली नै छनु चाहिँ थो चाहिँ छौ चाहिँ सस्टेन जुपट्टि ज्याख आइ लागि चाहिँ जी सस्टेन लगा चाहिँ ठुके लागि निर्भर मजिया थो चाहिँ जो प्यासन जु ल जी अफिस थो बाहेक जी चाहिँ छौ आइटी कम्पनी चाहिँ ज्याइन्छ न अहिले आइटी कम्पनी ज्याएना चाहिँ वो ढुङ्गा दु टाइम चाहिँ जो फुल्ली चाहिँ हाना थो नेपाल भाषा सेक्रेटरी चाहिँ ज्या बिहासना टाइम बिहासना नाच रबिना जुन ताले नि ठाउँको नेला सुरेन दाइ पिना ज्याबले हो दर्शन दाइ पिना ज्याबले यो कोही प्याङ ल मलाई अथवा टेक्नोलोजी नै वे हिसाबमा प्याङ ल नाच चाहिँ स्टोरी बोर्ड यो खनाना मलाई वो चाहिँ थर्ड हमेशा चाहिँ गुली डेभलप हुन्छ नोटल अभियसली नै हेर्नु चुनाउँदो हो चाहिँ छाने आज गुली नेपाल भाषा यो आज हरेक दिने हरेक 2 दिन 3 दिन चाहिँ नेपाल भाषा म्युजिक भिडियो सर्ट मुभी प्या होइसौँदो वो सोचना ओके कमी कमजोरी त सोचना ओके दु कमी कमजोरी त चाहिँ थमेसा या मुझे देखा त्याका चुना ओके दु पोजिटिभ त चाहिँ कया चाहिँ ए जिना थटे या मानका जी काका चुना थमेसा चाहिँ म्युजिक भिडियो सर्ट मुभीले ब्याक टु ब्याक एकदम चाहिँ कन्टिन्युली मवसा थमेसा चाहिँ इन्टरनली चाहिँ प्रिपेयर चाहिँ हेर्छु रहँदो का हजुर हाम्रो सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट हजुर मतलब छौ अटे क्लास ला कैसे क्लास मको जी चाहिँ युट्युब सोच्नु दो अहिले उके चाहिँ रिल्स सोच्नु दो अहिले नेपाल भाषा रिल्स ला दको इन्टरनेशनल जुन मलाई
चाहिँ अहिले ऊ चाहिँ उकै चाहिँ मोटिभेसन चाहिँ क्या हो अहिले नेपाल भाषा यो चाहिँ सर्ट मुभी सुयो मत होता अहिले म्युजिक भिडियो सुयो मत होता कंटिन्यू ये सोचना को हर एक न्यामिसो न्या वो विजुअल प्यावसा वो चाहिँ जी सोया का ठाउँको नै यो टाइमलाई चाहिँ युट्युब चाहिँ एकदम बेस्ट टिचर का मलाई एकदम ठाउँको निला एकदम कम्पिटिसन बढेछ हुँदैन ला अनि वा मेनो योको प्याउइस हुँदो यहाँ थमेसा तला इम्प्रुभ यहाँ इन्के माला फ्युचर चाहिँ जी कलाकारितासँग मको म्युजिक भिडियो देखियो अथेनो सोच्नुला सोचेला हेर्छ नदु प्लानिङला दु मला टिमला बसला हेर्छ नदु हाथो कलाकारिता सेक्टर चाहिँ जी निरन्तरता बियाचने हजुर हाथो टाइमिङ चाहिँ जी एज अ मोडल एज अ एक्टर यासा लेपा चाहिँ एज अ अब प्रोड्युसर हजुर सायद दिन न वैजी डाइरेक्टर न या फैजी मला सोच दु संगत यहाँ सोच थैटन वो चाहिँ इन्ट्रेस्ट जुया होइछौँ परि खा लेजोले चाहिँ आ चाहिँ एक्टर हिसाबमा चाहिँ जी कन्टिन्यू जुसा फ्युचर चाहिँ नियर फ्युचर चाहिँ प्रोड्युसर न जी सम्भावना दु हजुर थमेसा चाहिँ या मास्तो इन्ट्रेस्ट हिसाबमा चाहिँ हजुर यही जिरहेका चाहिँ जी थमेसा ट्याएको छ नागा अरे ओके लागि छौँ प्रिपरेसन जसौँ दो कि थतेला मजो ने जस प्लानिङ दु प्लानिङ चाहिँ या प्रोड्युसर जुल अहिले प्रोड्युसर जुनिका छक्लन दको ज्या छक्लन या फिल्ममा वो हिसाबमा चाहिँ या हुने हजुर छुजिसु तर या हुँदै चाहिँ जो चाहिँ प्लानिङ दुका सोच्दु हजुर म जिन छान यनो चाहिँ थो जुन थमेसा यान्छन् ऊ फिल्ड हुने उके त बालाको ओनिउला भेट हो तर आछिसं त ज्यान जुन ओना पर रिलेटेड ज्याद हुने उके न थोरै इन्ट्रेस्ट बढे जा हुने भनिजो हजुर अहिले वो चाहिँ थमेसा सेना याद है चाहिँ ठाकु खनिजो अन्न तिनी आग्न गुली नागाइदिलो दर्शन जाबी योगन पेज होला मला हामी सो अलमोस्ट 1-2 डिकेडेज जुइन जे ओफिले यान्छौ तर उके झिसं चाहिँ सल याना हने बरे जुस चाहिँ योको बाला खनि हजुर अभियसली न वो जी याहरुका चाहिँ वेकअप इन त चाहिँ बाइपास एना एकदम याउला पक्कै पनि मको हजुर वेकअप इन ठिमे जना वेकअप इन चाहिँ आशीर्वाद वेकअप इन साथ सहयोग नाममा जीवपट्टि चाहिँ फ्युचर प्लान न भएको जो अफिस ला दुएदु अफिस दयो जो इन्कम लागि जुल तर जो चाहिँ थो नेपाल भाषा यो सेक्टर चाहिँ थमेसे त चाहिँ मसिका भ्यू हिसाबमा चाहिँ एज अ एक्टर जीमा एज अ प्रोड्युसर जीमा एज अ डाइरेक्टर जीमा लङ टर्म नापन या चाहिँ जो सोच्दुगा जुका नाचनी चाहिँ आज तो कलाकारिता क्षेत्र अथवा उठुके बारे खना बला यान्छ नामला आज झलक्क रबिना त याद हो थो डायलॉग ढामा छ ओखन तनी सिरो थो नक्त्या दाउ बडी हजुर शॉर्ट मुभी दु विश्वास बजाचार्य जीवन चाहिँ डाइरेक्सन यान दिउ हजुर वे कयु परिकल्पना प्याओ बडी थो चाहिँ शॉर्ट मुभी ख मन वे कन ने श्योरेन दिउ बडी ख एकदम बालाता वे कन चाहिँ थो आयु चाहिँ समाज चाहिँ जुया चौबत्ती चाहिँ वास्तविक घटना त केना दिउ दु मला छौ परिवार थ मचा छम जग परिवार मन त लाउन नक्त्या जुइमा चाहे तरौ जुइमा चिरौ जुइमा प्रोग्राम चाहिँ खल्लोपन जुइरह्यो ख चाहिँ वेकन चाहिँ बालको केना दिउ दु भन ओके चाहिँ जी निनी चिरिम निनी भूमिका दु ओके चाहिँ जिम भिन्चा प्याउनी पट्टि खजुए चौँदु प्याउनेपट्टि तर ऊ प्याउन्यो चाहिँ नापा नक्त्याउनेले चाहिँ जिमो निनी भिन्चा रिलेसन गयो दुरका चाहिँ फ्ल्यासब्याक केना चाउँदु मलाई ओके चाहिँ ताको मको सर्ट एन्ड स्वीट डाइरेक्ट दुकान हजुर जो खे एवो खे सिनिउ मको खे अपोज यु खे अपोज यु अले खे अपोजिभले चाहिँ सेनिउगा पापिन्द खे काला चाहिँ खे सेन अले शोपटी खेला पापिन्द नक मजिला अथवा खे शोपटी खे छुया ढाइले चाहिँ भिन्छ वया चाहिँ थो सेना सुजुले न्याको शौसन जिने नैमा जे दुए दुने हजुर खे न्याको शौसन नैमा जे दुए दु पिरकामा ढाइछौ फनी मोमेन्ट चाहिँ जी ध्यामा हो सिकाइ नासले म जिमे भिन्छ थो नाउपट्टि चाहिँ वर्ड चाहिँ सर्ट टुसान एकदम मिनिङफुल पट्टि दुगा हो खाउन त विश्वास दाइन छ लिङ्क छोयो छ सोइदिस प्रतिक्रिया छोराएको सोइ धाइदियो मलाई अनि सोया मेन चाहिँ स्टोरी चाहिँ उयो खनि मलाई हजुर अच्छा यङस्टर चाहिँ झिउ नख चख झझराएको छु बे हजुर अब बेकअप यहाँ फुको प्याउले झिउ चाहिँ नख चख एकदम शून्य जो स्टोरी वेज होला अब वेकन वो फर्स्ट डाइरेक्सन ख मलाई वेको यो हिसाबमा चाहिँ थो फिल्मले चाहिँ सर्ट मुभी लेख
बालाको याना दिउ थेचो स्टोरी बाहेक न म हुनु भदि चाहिँ फोन खानावाला जो दो छ जे चाहिँ फर्स्ट मुभी जुनी चाहिँ मुभी स्टोरी चाहिँ भाला मेउ लागि चाहिँ इम्प्रुभ यादला था दनी टाटा यो चाहिँ वेदा वे खना चाहिँ परे खना ठ्याक्क मिले जुल थैपि नुनु पि डाइरेक्टर बना त पि जुल टेक्निकल सामान इक्विपमेन्ट जुना चाहिँ वो पि डाइरेक्टर पिन चाहिँ दो नेपाल भाषा सेक्टर छु यारका न्य नै वो चाहिँ बोले चाहिँ मन त्यसै रोकटोक या मजु कमी कमजोरी अभियसली नै दै विश्वास जीव न थो चाहिँ पहिलो चाहिँ सर्ट मुभी ख मला वे कयो चाहिँ परिकल्पना चाहिँ देखा दिउ परि ख वे क त चाहिँ हपा बिया चाहिँ झि दकस्या चाहिँ थुके ठो कमजोरी ख नेक्स्ट प्रोजेक्ट चाहिँ छ थरे या नै राख्लाउ चाहिँ वे कना चाहिँ डेफिनेटली मेउ प्रोजेक्ट न याना दि मेउ कथा वस्तु नै याना दिगा वो चाहिँ झिसा पक्कै न दको चाहिँ मिले जाय यामा का थो चाहिँ वो जुला चाहिँ वे कपिन त चाहिँ हपा बिगा थो जो थु प्रोजेक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट चाहिँ थुन मिस्टेक जुल सेकेन्ड चाहिँ थोया थर्ड थोया फोर्थ थोया डाला नुनु पे कलाकार न वे जुल कलाकार पनि त ज्यान दै जुल वो ज्यादा लाइम त इन्कम न जुइ जुल अले थो भाषा चाहिँ गुली आबद्ध जुल उले थ लागि थ संस्कृति थ देश थ मा भए लागिला पोजिटिभ खै खथे छ कता चाहिँ हामीले क्रिटिसाइज सके याना नेगेटिभ क्रिटिसाइज खुटा तान्या हिसाब म के हजुर टुके पटिसा कमजोरी ढुटे जो लिबा बाला के अल द बेस्ट लगा हजुर एना नि हुने माल एना जनु मिल माला छ थो या बाए माला थोला या मजु चीज ख आउने से या मते बठाइ या सता छ मेरो प्रोजेक्ट या मते अयो गुबले न ड्याम मजु त अयो ख चाहिँ जिनिया नागा थोला बाए मला थयो ख या मजु थो या सत्ता बर म या सांजु दयो ख चाहिँ अयो कमेन्ट न दु जिनिया ना अथे चाहिँ दैदी मते हजुर कमी कमजोरी सुके दैमको हामी सिक्छ छ जी वेगर त मोसो हिसाब होला वेगरला गुली नेगेटिभ कमेन्ट होला वेगन झन् काकेने मा अयो एटिट्युड मको वेको चाहिँ गयो मा छ पोजिटिभ सोच दुमा ह विश्वास बजा चाटेन जिता यम मन वे ख वेको सोच न नेपाल भाषा छु यामा जिसा चाहिँ नेपालीला दुए दु हिन्दी इंग्लिशला दुए दु नेपाल भाषा थमेछ यामा दै सोच वेको दु al mepi no sola mepsa ya pusa jina ya fu jina ya nasre jina try ya dao chize positive kha ani sa wana mepi no monute support bina thamesa sochena thau परिकल्पना पिने पिका दao चिज ला अपो चिज म पनि जिसा सोइ पेजको वो 2 मिनेट 5 मिनेट टु खखगा तर वो 2 मिनेट 5 मिनेट टु ब्याकग्राउन्ड हेला एकदम युज उगे चाहिँ इफोर्ट लगे जुदु मला वो चाहिँ दको डाइरेक्टर प्रोड्युसर कलाकार इन्टायर टिमे उके चाहिँ आबद्ध जो हिसाबमा चाहिँ इमो दको पिनो चाहिँ मेहनत लगे जो दैजु उके लागि चाहिँ छ थयो ज्याउ सट्टा चाहिँ बरमया सा जो दयो नेगेटिभ मबिउसे छ चाहिँ ठुके चाहिँ ठो मिस्टेक याले मेउ प्रोजेक्ट चाहिँ छ थरे या मत दालाउ चाहिँ उयो चाहिँ मेउ सोच चाहिँ मेउ प्रोजेक्ट या दिजु तय मतलब ला न कन्टिन्यू जो खजुला नि सा हजुर रबिना फिल्ड जे बडी क्वेशन या बेस्ट एक्टर हैमा छ नेवा खेले चाहिँ जिता योमा एकदमै योमा कलाकार चाहिँ श्रीकृष्ण श्रेष्ठ ह हजुर उता चाहिँ आना मिसिन्छ न मैले हालको बाइक शिव श्रेष्ठ दाइ न यो हाले मदन दाइ यो हजुर किशोर चिपालु जुल मलाई सुरज व्यञ्जनकार जुल हवे कपि चाहिँ यो ध्यामान एक्ट्रेस चाहिँ हिसिला दिदी अभियसली न होला अहिले चाहिँ त आशिष मानकर्मी नै यो हजुर बिन्दु नाना यो डिरेक्टर डिरेक्टर चाहिँ पुलाङ पुस्तायु चाहिँ सुरेन्द्र मानन्दर हजुर हायुले खला माछा चाहिँ दर्शनवीर शाक्य हजुर अहिले राजन बाला हजुर यौवन शाक्य हजुर विश्वास बजाचार्य हजुर यी चाहिँ यो कति त सिङ्गर पिन ढामा छ योपी सिङ्गरे चाहिँ त योमा चाहिँ रत्नशोभा महर्जन निवाना यो दीपा महर्जन न बाला तो खनावाला गुलिन नियन्चोबी जे सोफे बास्पिन धुनी अथवा रबिना फ्यान्स त फलोअर्स त वेक अप इन्यू लागि चाहिँ सो फाइनल मेसेज बेमा छ अभियसली न नेपाल भाषा सेक्टरले चाहिँ चिकपिनो माया ममता सपोर्ट देखेमा बिया दिस वही दिस धन मलाई चिकपिनो वे प्लेटफर्म ख रोल दै तरौँ चिरौँजीमाको मलाई यहाँ तरौँजीमा चिरौँजीमा लङ पिरियडजीमा सर्ट पिरियडजीमा वे थान जाइदिछ थौ चाहिँ कला प्रस्तुत याना दिस कमी कमजोरीलाई दै उता चाहिँ सुधार्यो यहाँ ठाउने फत्लाउ झिन चाहिँ छोराई वो साउथ मुभी स्यान कम चाहिँ पक्कै न झिन पक्कै न होला जो आथौँ रबिना यो टाइम लागि न यो सुवाद हो र रबिना यो वेटु
भोलि प्रोजेक्ट डु उके लागि अल द बेस्ट थ्याङ्क यू सो मच छोइँ लाग्छ नि हजुर थ्याङ्क यू सो मच